Ngifuna namhlanje bazalwane uma sihlukana imoya yethu sibekile esandleni. Ngoba uma ningangizwanga bazalwane ukuthi ngithini ngithi umoya asubeke esandleni. Ngoba usafe ukubeka esandleni sakhe. Ngoba mhla ebuya ngosuku ngomhla wokuphela uyobuya nemoya akadibekwe esandleni sakhe. Lokho nje ngizocacisa okuncane bazalwane bese ngibuyela phansi. Ngiyabonga nami ithuba engilinika ukwena mfoka Dlamini angilithathi kancane ngiyabonga kakhulu. Ngibona ke umfundisi wami uthisha wami. Ngabe ngisazi ke manje ukuthi ngizothini. Siyabonga kakhulu siyabonga Minier umsebenzi omkhulu owenze esikoleni. Uproduce amadoda esiwona. Insizwa nje esinazo esizudlulile ezandleni zakho. Ngiyajabula namhlanje bengimela umngane wami useseminari ufundela ukufundisa naye. Esasikade ushaya. So siyabonga kakhulu ngomfundisi engathi ungaqhubeka uNkulunkulu akubusisa. Ngifunde le verse ngibuyele phansi isikhathi sesiphelile ke ngikhulume ngasigcineni 46 or 23 verse 46. Othi ke bazalwane mengufunda uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa. Amen. Mhlawumbe ke ukuze senze iqiniso kule ndawana kuzofanele ukuthi siyovula uJohn chapter 10. John chapter 10 bazalwane sifunde uverse unumber 17 no verse unumber 18. John chapter 10 verse number 17 no verse 18. Ofundeka kanje ngaloku baba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ngibuye ngithabathe. Amen. Ufike kwathi ngale baba izandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. La ku verse 17 uthi ubaba uyangithanda yinyo into engiyenzayo ukuphila kwami ngifike ngibeke bese ngenze njani bese ngithatha ithabatha. Ukube bekhona abantu ababhala iphepha njengamanje bebengeke bathi ukhona umuntu obulewe. Cha bebengeke babhale kanjalo ngoba uthi yena ukuphila kwakhe wenze njani ukubeka phansi aphinde enze njani aphinde athathe. Awusho ukuthi uma esesiphambalweni esesho lamazwi wayesathatha ukuphila kwakhe ekubeke ezandleni zikababa ngoba wayengeka afe engakubekanga ukuphila ezandleni zikababa. Ngoba akekho umuntu oyengabulala uNkulunkulu. Wayezoluza uba uNkulunkulu ungengabulawa abantu. Amen bazalwane. Uthi umfundisi umeyiveza kubantu abathi bazombulala uthi sengishilo ukuthi mina ithi iBhayibheli bahluleka ukumbheka ngoba babengeke bakwazi ukubheka uNkulunkulu. Athi umbhalo weBhayibheli umesho uMoses athi akekho umuntu noyedwa ongabona uNkulunkulu aqhubeka aphila. Bazalwane lenkosi engikhuluma ngayo la yakunikeza ukuphila kwami. Yaphinde yakuthatha. Ayibulawanga abantu. Uma kungena umuntu la engibulala izothi report kungena umuntu wabulala uSokhela. Kodwa uma sikhuluma ngoJesu kule ndawana akabulawanga bazalwane. Wathatha ukuphila kwakhe wabeka phansi ngosuku lwesithathu wabuye wakuthabatha. Asinayo inkosi efayo. Abantu abanye bazalwane ubheke ethuneni layo abayifikanga amathambo ngoba inkosi yethu yathi mivuka yathatha namathambo ayo. Asinayo inkosi ebulawa abantu, asinayo inkosi ebazalwane enabantu uqedwa abantu. Inkosi ephengwa konke. Engamile ngevoti, engamile ngewili, engamile ngamazwi abantu, engabamba inkosi bayabamba. Inkosi yakho konke, inkosi ephengwa konke. Uthatha ukuphila kwami. Ngibeke. Amen bazalwane. Ingakethi baba esandleni zakho I commit. Amen bazalwane. Ngoba wayengeka ligebisa ikhanda afe. Uma engasho ukuthi inkosi ezandleni zakho. Kunesihlashana ngingekho. Ngiyabeka ukuphila kwami. Ngibeke esandleni zakho. Wabuya ngesonto bazalwane.
ekuseni. So sisonjalo ngesonto ekuseni. Wabuya ngesonto ekuseni bazalwane. Hawu amen bazalwane. Yabona ingelo bazalwane ithi Bible yafika ingelo semphaphamisa ekuseni. Semphaphamisa ekuseni bavuka besifazane bahamba bayombheka la kade bekwe khona. Ithi Bible wafika umyalezo ukuthi nimfunelani ophilayo. Nimfunelani? Hawu amen bazalwane. Nimfunelani kwabafile? Nimfunelani? Bazalwane bamfunelana ophilayo kwabaphilayo. Ithi Bible mayafika bazalwane bangathola ukuthi bayithola evidence ukuthi kadelele. Nakumendalela ke. Bathi kunendwangana yelimeni. Ayikade goqwe ngayo ngoba. Nakumele mfaka ke kule lithuna bazalwane. Bamemgoqela le ndwanga. Uma bevuka ekseni bayobheka la kade bekhona. Bayifika le ndwanga ukuthi kade goqwe ngayo. Kodwa inkinga le ndwanga ayinyomfekile, inkinga le ndwanga ibekwe kahle yagoqa. Nakunento ke yokugoqwa kwendwanga ezofuna ukuthi understand ukuze understand ukuthi uJesu wavuka ethuna. Uma ke kwaIsrael ngalesa sikhathi inkosi idla ibithi idla like you find dining uyabona lapha ku signature lapha la idla khona inhlanga. Amen. Yabona lo 3 course meal lapha bakhona. Ngiyibona bazalwane banikeza nenepkin. Ngithathe nifake la nepkin. Yakaza umsomali. Kodwa ke nibeke nepkin nidle ngakho uma kwenzeka ukudla kuspila out noma kuspila emlomeni uyawazi ukuthi pet bese uphinde uyigoqe ubeke eceleni. Uma inkosi ikwenzekile yasukuma badisana ibigoqa kahle le ndwanga ihambe umwetha efika ezobuka etafuleni lenkosi ubefika check indwanga uma efica indwanga isagoqiwe okusho ukuthi inkosi iqaqile uma efica indwanga isinomfile okusho ukuthi inkosi iqaqile ubebheka etafuleni into communicator ukwenza kwenkosi hawu amen bazalwane ukuthi indwanga isagoqiwe hawu amen bazalwane akufundi iBhayibheli ngithola ukuthi abantu bayathatha ithuna lakhe bafica indwanga isagoqiwe okusho ukuthi akuphelanga ngaye esiphambanweni wathi ubuya wangu indwanga isagoqiwe bazalwane ngeke indwanga bazalwane sinethemba lokuthi nathi engasikude ngenxa yempambeko zethu usenze saseduze indwanga bazalwane indwanga sibona indwanga isagoqiwe inethemba inkosi isabuya inkosi ayikaqedi inkosi isabuya bazalwane angivali khasamsi yadlupha angivali manje bazalwane verse number 18 wa chapter 10 verse number 18 uthi akakho namandla ukungiphuca ungabani akakho namandla ukungimuphila kwami kodwa ngikudela ngokwami nginamandla ukudela nginamandla ukubuya ngithabatha amen akhulume nkosi ne-ID akhulume nkosi naphathwa yikhanda ngikhuluma nenkosi ethi yona yodwa enamandla wathatha uphila wayo ibeke phansi bese ngosuku lwesithathu bese iyethabatha yenze appointment lenkosi yenze appointment for-Dlamini yenze appointment ngaphambi kokuya ethuneni ithi babafundi bakhe ahlanganele eGalile isonje isaya esiphambanweni isaya ethuneni izohlangana nabantu nivuke ekufweni amen bazalwane yekufweni bazalwane nihlangana nabo bathi uThomas waphika wathi indaba yenkosi ayikho indaba yayo akuyona le kade ifile yathi menzeleni appointment azocheck amanxeba hawu amen bazalwane ngoba kufanele ubufakazi ukuthi ayekuyiyona le kade igqithiwe amen bazalwane sekuyiyona futhi esivukile namhlanje bazalwane ifuna ukusho le bese ngibena phansi ethi inkosi yethu esilandelayo bazalwane ithi ngithatha umoya wami ngiyawubeka ezandleni ngibeke ezandleni zikaKristu bazalwane ezandleni zikaNkulunkulu nawo isho into eyodwa ithi mhla sifa amen amen simele ukuthatha umoya wethu siubeke ezandleni zakhe ukuze mhla ebuya usuku ebuya namakhaya abantu ngiyicilo ngolokugcina sho njalo uPaul Paul wasencwadini yabaseSalonika bokuqala chapter 4 verse number 13 uthi asithani ngabi nakwazi ngabalala ngoba unganikhala ningakhanjeli abantu abangenalithemba ngoba kuba lokho sikushokini ngephimbo lengelo senkulu ngecilo ngolobhina ube icilo onsawukhala abasemathuneni bavuke eqala athi thina sakhona sisasele uze bese mfikeni kwenkosi asiyubanela ngempela bala ngecilo ngolobhina izofika inkosi
uzobiza namagama abantu abakhomithe umoya wabo esakhe mebuya bakithi mebuya ebuya namagama abantu ababeka umoya wabo esandleni sakhe ithi iBhayibheli ukufa yobathethela athi amathuna azovuleka athi ngisamanzi abagwinya azobathethela azohluleka amanzi ubaba bazalwane noma bengalahlwa yikhukhula kodwa ngalelela ngabazalwane mhla ibuya inkosi yamafuma mhla ibuya inkosi yathi ngaba ikhukhula ezobathethela singabathulana mina bazalwane ibuya namagama alaba abathatha umoya wabo bawubeka ezandleni zakhe mibuya namagama abo bazalwane izobe sizobabuyisela impilo athatha umbhalo weBhayibheli bazalwane lemzimba ebolayo esikhashana siyakunika imizimba emisha engenakho ukubona athi bazalwane yonke lento yokwenzeka ine twinkle of an eye ngokuphazima kweso ngephimbo ngecilongo lesenkulu uzothi ngokuphazima kweso sinikwe imizimba engco yazi ngeze ngithi umfundisi ayisengizamile ukujima ngazama ngisazama bese ngikhampathwa yilento ukuthi ngane lelanda Zinto mazalwane siyabuya nayo awema alifunda ngengwe uya inkosi ngamafenzi sabuya lenisebenzisa ngelithi inkosi bazalwane wadinga ukuthi sinikele phela kwayo ngesikhathi inikele ukuphila kwayo there was an exchange yayikathi thatha ukufa kwabantu amen ngesikhathi inikela ukuphila kwayo yayithatha ukufa kwabantu ukuze abantu bangabe besafa nokufa abantu bazofa kodwa nokufa ubone wekhethe ufuna ukukhuluma lesengivale uthi uNkulunkulu ukhulume kuwena usanenhlanhla wathi kodwa ungizwa wathi umkhumba wakho kwasebusheni ukuthi wena ulizwe izwi lami ukhuluma lesengiyavala bazalwane ukuthi labo abazobona lenkonzo abazokhunjuzwa lamanzi basale bengayibambanga inkosi abazokhomitha ukuphila kwabo kuyona bazalwane jobe kuyithi to be a fruitless exercise ukuma la sishumayele ukuthi uJesu uyaphilisa uJesu uyamsindisa umuntu kodwa abantu basale bengasinda athi inhlobo lidlulile nokusika kudlulile kodwa wena ushintshe bayiphasikeni kodwa sosala sije so sanele inhliziyo zethu siyangaze phasikeni sizoya nazo umfundisi siphinde sibuye sinyuke senthabeni sihlangane naye sibuye sifane awudlulihlo ungena usinda sisale sifane ngoba bazalwane sesifunde nesitayela sokwazi ukuyigqoka le khona bese siyikhumula ibe impilo esiyigqoka ukuthi hayi mase sigqoka ukhona manje siyakhumula sengiyimina amen bazalwane kodwa namhlanje bese ngivala umfundisi uthi baba esandleni zakho awubemuya ngekhumbule indoda bengifunda bazalwane incwadi zikaMoses lezokuqala ithi iBhayibheli bathi amadoda ijahe kunokuyibulala ibaleke yongena ethempelini yafika ethempelini bazalwane yabamba impondo ze-altare yabamba impondo ze-altare kwafika umuntu ozoyibiza ukuthi hayi no man kunabantu abalandela abala ngaphandle abafuna ukubulala yathi le ndoda kungcono uma ngife ngibambe impondo ze-altare abeze labantu anginawo amandla okulwa nabo kodwa at least mengifa angife ngibambe impondo ze-altare bazalwane sengivala nje bengathi uma kwenzeka kufika ukufa awufe ubambene naye uthi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami kwafika kwenye indoda umyalezo wokuthi isikhathi sakho sokuphila sesisinali kakhulu yaphenduka yabheka ngasodongeni yathi inkosi ngeke nubheke okuhle ngakwenzayo yakushintsha umqondo inkosi yathi ngizomnika lena 15 years qoqa impilo yakho
Kunabantu abaphila kulo 15 years osele. Kodwa baya-enjoy. Engabe baqoqa impilo. 15 years left. And awuthathe insukwini eziningi. Nje uthatha ziyehla. Qoqa impilo. Thatha impilo uyinikele. Esandleni sakhe. Sekuke ngayinikela angaze ngisola. Nawe ungawenza lokho. Uyiphasika bazalwane. Engathi bekuyiphasika lokuthi abantu bahlangane naye. Yes. Bangahlangani bodwa. Ngoba kuyenzeka abantu bahlangane bodwa. Babuye nengoma esimnandi. Babuye nomculo omnandi. Babuye nawo wonke amavesi. Bahluleke ukuhlangana nomnikazi wenkonzo. Kanti kuyenzeka futhi umnini wenkonzo angafika enkonzweni. Ahlangane abantu kube i-general meeting. Engabikho umnini wayo. Umuntu namhlanje ufuna ukukhomitha impilo yakhe esandleni sikaJesu. Isincane kakhulu isikhathi manje. Thatha impilo yakho uyibeke esandleni sakhe. Thatha umoya ubeke esandleni sakhe. Uzathi uma ubeka umoya madoda. Yazi bazalwane ngeke ngithi izinsizwa zakithi ukuthi mase sigqoke kahle lento olibhantshi sesivuma ingoma sisizela sishone ngapha uzuyithe siyakholwa kanti kuyenzeka kusala i-satellite dish kanti irecord ayisekho sale dish kanti into ayisekho basala usale indishi ngoba leyo mfomo basala yinhle yenza sifaniselane kodwa befanele bese ilungisa into yethu noKristu sibeke impilo yethu esandleni sakhe ngoba isikhathi sesincane. Isikhathi sesincane bazalwane. Laba babeke impilo yabo esandleni somuntu. Umuntu uyakutshengisa ukuthi impilo yakho ibeke esandleni sakhe. Kodwa laba ababeka impilo yabo esandleni sikaKristu. uKristu uyile. Uthi-ke mebafundisa uJesu okuningi nokuthandaza. Uthi thathani ingubo yenu. Nibeke. Athi umuntu oculayo nefa lethu. Thathani ifa lethu. Okuyimpilo. Nibeke. Eswini ngoba liyaqinile eswini basala elilethi intwe asekhona ngizimenziwa ngisukuma mfundisi osimasinyane mawusulungise sohlangana futhi ekhaya kusekho lamabandla siyona so bese sizabona baba ungasekho ba-adventist ungasekho amasheshi ungasekho UCC sima kaKristu. I'm looking forward to the day la sohlangana naye khona sesaphathile hlangane sithi awu amen basalwane bengathi mesihlangana naye basalwane afike nomvuzo omuhle athi well done faithful servant ngoba kuzobe ngasebenzi iroster yasesontweni ngoba kusebenza iroster yasesolweni awu amen basalwane ngoba yenzeka kube kwiroster yasesontweni kodwa ungabe kwiroster yasembusweni manje silungisana indaba yethu ngokuthi siyicommit impilo yethu esandleni sakhe ukuze sihlale amagama ethu ebhaliwe encwadini yokuphila ngoba kunencwadi basalwane ebhalayo kunencwadi yobubi kunencwadi yobuhle kodwa kawagcine in the book of life amagama ethu abhale basalwane egameni encwadini yokuphila nginento ethi mfundisi uma sibuya uyobe ngasambizi ngale la ngibiza ngayo ayobe ngasambizi ngale lesepasisi ngoba bazalwane ofantambize ngegama elisha alazi yena nami engirelate kulo naye yena bazalwane yesimo awu amen bazalwane ebhekane naso kulophila engathi bazalwane ungayakhi relationship naye ngathi kungayilungisa indaba yakho naye engathi besidlula lezi inkozo bazalwane singasali zona sisale amazwi esikhombisa siyeko sesibambalweni awu wathi unekankezana nekhuluma wathi ngifa amadoda amangakambela kuthiwa awu4 ayiphatha bophela ibona wesi4 kodwa bathi mesiyaleza wathi aphuma amathambo yasala esimilweni iyayikade izohlangana naye uma isele emilweni ukuthi nawe ungene emilweni phakathi uNkulunkulu akasibusise amen.